Octaviana da Costa Gonçalves Dias, hanesan jovem feto ida, nebe maka ia espírito badinas, hakara katu muda ni Moris nola kohi atu depende det ba amang no inang, nune nia decide hodi loke fatin hahan ida nebe lokaliza ia matadoru dili. Octaviana nebe baim bolo honarang ocha, hahu nia negócio ne ia tinang rihim rua sanolo resinsia. Nia aktuir katak antes ne niela ia interesse kona ba kulinaria, no nia hanesan feto ida makala gosta atu tein. Maibe uain hira ni hare experiência husi ema selok nebe maka sucesso ona, ni hahu koko ho conhecimento nebe natom, no aprende husi media social, ni loke negócio kik ida hodi fang hahan iha estrada ninin iha tempo kalan. Tambah sida mak ita bot decide hakarak loke negócio ida bahahang niang nebe conheci honaran lalapan domin. Fong how iha amiga ida nebemos ia restaurante iha naba niamos fo motivação mai how katak how hakarak hari o serviço mas hala tene serviço ida nebe que how hide agora ne atu ida agora ne ho negócio tambah how sebelum atu hari negócio mai be how ia sekolah ho modeling o makeup iha naba ho hanya miganya motivação hal mas hakara koko atu tem o bisnis kulinária. Ita bot hatene kona bateni ita bot aprende nebe. Durante how se sekolah o how nene how soal tem how paling yang kuliah lifang nene kare how tem lahatene. Mai be ho hanya miga o hanya kolega siranya hanoi família o siranya dia nuso suporta nuso olau det orlansu olau ola nene nuso ola ia interesse para atu halo buat rumah I dan ba how tur hanoi how karak kokoto kona ba kulinaria I asonya how dihang kata kulinarnya how hetang husi experience si hanya kolega jadi how nonton husi YouTube kona bat hahang I how hanya namorado o hanya kolega spesial nebe amro tu hamu tu kon conversa so itu la loketia lalapang iha naba amro começa hahu na loke lalapan dane ami hanarang lalapan det sida utama to lalapan da agora em bara conhece iha naba amro começa I hamus tamba ema tumai ne mas ida rua det asa se iha dalang ia ema sida conhece iha naba nyet ambrua tenta na fati ini fo hanoi na fati I suporta usi kolega I família mos iha naba hawa karak continua hanya negócio dane I depois iha aling mak yang teng hasanene ne holarang kalai ne ma yang hodomin tomak hau teng ho hanya larang I hanya domin tomak dan emak nia langsung ambrua ami conversa limar sampai to alin yang nusa telah saya 8 doming kokotok. Iya naba sebelum atau saya ia 8 doming tambah iya naba ka emas sudah conhece hotu. Tambah fatin kikuang iya estrada dan beke nak kukung. Jadi as ema la dumba mai mungkin salah dun satifas ema tu mai hang. Tambah ho nia nak kukung depois ho fatin la dun satifas tambah ema baru hakarak hang na Roma hang fatin dan beke tur ema bele diang nyaman. Iya naba momento naba hamus começa tur Hanoi ho dibuka dalam para atu iya fatin dan beke ema bele mai. Iya naba ha começa hare tu ada yang iya fatin rumah ema bele fo ita galai. Iya naba hetan du di fatin ida. Hetan fatin ne e depois de hetan fatin ha sente essa contente essa fatin ne hadir fatin ne bele fo semangat hau atu hari negócio ne bele ba ointang. Ante depois de dane how tenta na fatin atu halo buat ida na beke ema bele atrai ema o ema barak bele gosta. Pertama how yang thank you mos. Tama primeiro how loke tama nakuku la mos ola nena mungkin ema la koi ema la dia iya saneka ema la dung nene. Anta how koko hadia ulu kusida ne. E depois how dia tidak ne hadia halu tahan sapar hanya hang ne bele atrai ema bele mai. Tambah di fuan doming ne la ita la kata belfo ema dan beke especial o ema dan beke ita di
ini ane mak iya ane moris toma doming ita bela fahe ba em hoto ida ne hau karak yang se doming bela fahe mo hoto antai iya hangus ita bela fo doming tam se wahira ita teng ho itanya ho doming ne beki ita iha o ita nene paling em hoto se gosta o nene e depois dene hau koko tem ho doming ho buat ne beki au halo e graças a Deus ema bara gosta ema barak mai helet to ihe ema balu diang nusala koi loke lorong tam hawatene katak buat tidak nebe ke hau hahi husi primeiro la os katak diang ema balu saat ia suporta husi hanya kolega familia mosla sesuai ho buat tidak nebe ke hau hanoi at saito gorane hau na fating koko ho buat nebe ke oin lorong hola ema tama pemasukan aturai kas itu angga barak hau koko para atu modifica o halo na fating para ema bela atrai ema bela mai na fating e depois de né hau começa de então iha tena dalam balu mai hau katak sekian hawasai sekian hau belerai los jang atu dihang atu baoin to gorane ho di ora sango tu besi hani inan i hau rasik katak buat dalan dan nebeke dalan ainda nebe que hau foto agora graças a Deus husi hani inangnya oração e maromaknya tulung tohin lorong fo dalang mai hau atau hanoin katak yang buat hirak nebe que hau halau precisa hanya mentalidade hanya esforçoan para belehetan dalan da agora hau hetan ne tambah hau si primeiro to ida hana fatin da hau se loke si primeiro to segundo ne sangat mai hau katak emo to tatene katak dei ini dia iya ema bara kolega bara kasane mungkin familia nene emos lah ya wah ni esforço lorong kalang hau belet iya descansa tarde ho horas tukurua da rumah jam 12 jam 1 mas hawader jam 5 jam 6 ho di kompras ho di hola bacane hau rasik mak atende ne to kal fali kalang katak hau berusaha na fatin katak ho seda mak hau esforço hau sehetan dia ihane tabot hau loke ihe estrada ibun serne ne hau isatina ia 2019 ia Oktober ia 27 senti kolega lah senti kole yang jelas kole tambah ho descansa dan beke menos depois de hader halo fle atividade hanesang lorong kalang sabab compras tem hasane mas nem si primeiro hau mengelu tambah buat tidak nebe ke kulinária ne los fácil de kole tebes ita hola ita rasik halo ita nene mas ho graça tambah hau ia ferik fo hanoi hau iem kolega balu fo kata mori ita buka osang masanena tengi iha kole Insa karik iha lorong ida iha kalang ida tabot fang depois hanserne la foling la hotu hau senti contente na fati tambah hang ida nebe ke la hotu ia hanya família ou vizinho ser nebe ajuda hau habel oferece fali basira e depois de continua abang hau hola fong e hal fong fali iha momento ne bane iha oportunidade seda mak ita bot hareno ne ita bot continuous furso ana fati tohin lorong tambah hau senti cocok kono ho negosio dan nebe ke hau halo hanesan kulinária i hanya noing kata ema nebe idade liu ita bele hakas ang ho di hetam buat nebe ke sira hakarak nusa ita klosang hasa idade yang sahau la bele hakas ang ho di hetam tok buat ida nebe ke karik maromok mahatudutan ida nem hau esforço ang na fating mas kau senti anusan sam hau esforço an haden ida nem hanya jodona ida nemak maromak fona mai hau jadi hau la koi atu lonely la koi atu atu lemah atu down atu patah semangat ihane hau tenta na fating to ema ne be mak suporta ita barak liu ne makse hanya familia hanya durante ne wensa ho cliente ser ni interesse bahang ne be mak kita prepara kita fang iya no ba sira sempre Lifuanda lagosta ne nunca hasai ia serniu sira sempre yang gosta masnya gosta haha i sira nunca mengeluh yang atu yang ladia klanen lah ya sira sempre wahira ema atu sedet atu maha basic ia fating lalapan domeng ne
In primeiro hau tinggi haraikang, hamnasa. Karik ia buat nebeke, cada vez será mais hau langsung ia naba quando buat nebeke se lagosta, hau sempre dia se karik lagosta, bel hatete mai para hau bel hadia. Jovem Hutinang Ronulu Racing Hitune decide taunaran lalapan doming tambah hang nebenia teing ba kliente Sira ho domin tomak. Ocha hetan suporta makas husini familia no kolega Sira, liu-liu nia inang ho di halau negosio ne. Antes ne Ocha fandet iha estrada ibung iha tempo kalang, no iha kliente barak maka sempre ba visita nia fating, husine Ocha hahu iha hanoing hakarak iha fating ida nebe seguro bani kliente Sira, huang hira Sira hakarak atu ba aproveita hahang nebe makan nia fang. Halo que esse primeiro vizinho laran tomat, asa Sira na nebe que tur halima, tia, labar kikuang, nenek Sira mas sempre ajuda hau. Pokoknya haware quando Sira la sibuk sila halu botida dia nusa la tu me ajuda hau. Tur halima fang, afang, o hamutu katube, hari bisnis ne. O hamutu para ajuda hau para ita bela ajuda malu. Ya naba hau bolu Sira nai, ya naba hau quando temi dia tadi akar ajuda hau Sira mai. Asa ami ia minha barlarang ia matadouro na vamos asa ia jovem na beke barak mahalimar dia. Ia agora ne ia 20 vezes 20 tal. Vezes 20. Dia uhing ni anisan lorong spesial pot ida ba ita bot ama bele langsung na fatin dani. Oin sa ita bot niya sentimento wain hira ita bot loke fatin dani ita bot hetang visita especial si itania líder carismático abonana e nós hoje ia jovem da nebe maka ema barak maka conhecenia nessa mau nível mas itu botnya sentimento hau senti atu kolia liuam paling orgulho senti essa mehi mai hau privadi tambah ema nain ruan ema hani idola o ema nebe mak asa liuang kari kan sa sempre asa haturu mai hau katak yang ema ho idadi dan sane ni halo hansane ema bara gosta o ema idadi hansane asa abonana katak ita dililaran toma ko mundo toma gosta nia tambah ni halibur ema nia sempre diak ba ema nia abonana ne hani idola dan veke hau atau kuliah Isso ita bot bele ba convida ni bele mahene. Abonana antang ne hau durante da hau loke husi primeiro ou segundo ne hau akara close abonana tu me visita hanya fati. Katak visita katak para bele fo semangat mai hau oba hanya staff Sira oba ema Sira hotu. Katak ia hanya usaha ne katak ia abonana mus bele asa para bela hatudo ba jovem Sira o ema Sira na beke yang katak yang ia ema idade ansane nia mas bele halo negócio nia belamoy nia bele hadir tokalan to sare pokoknya ansa hakarak abonana hak basic ang ni mai par hansa atu bele hatudo tambah jovem selo katak yang buat na beke ita halo o buat na beke ita hakarak sai hanesang Sira mak agora Cara que dificuldade rumah durante hausit tinan rin resolution atau sim ia dificuldade asa kona agora hanya fating dan saya sabot hasente dificuldade ni ho kona ba buat tidak nebeke asa kona ba sansir nebeke agora hau tambah hau loke buat tidak nebeke hau labe hau hanoi asa buat tidak nebeke karek hawakar kusu ajuda ema barak hakar kajudu kusu ema juda oh yang ita ema juda ita beles sesu ema juda ita durante hanya noin hakar di iya ema ida peransa iya interese ba fating dan nebeke hawloke ne o fating dan nebeke hawarian ni san lalapan doming ne hawakar ki ema dan nebeke beles suporta haw pratu ba oi asoy haw dihang ne kata kusi ora saum
Musi hanina oração, hau usaha na fatin, hau tenta na fatin, hodi tabung, hodi buka jeito para tu bele ia fatin nebe que permanente ou fatin da agora né, ho hanya esforço ou seda mak hau nyan rasi. Depois ia né semana se loke dala hira e depois a justo que hira. Hau se loke ia segunda to domingo. Mas ia domingo, ia segunda, ami se loke husi dader jam 8 to jam 12 kalang. Quando ia domingo, ami se loke ia jam 6 det to jam 12. Ita bot bel fohela mensagem. Bahanya kolega maluk sira, hawa karak tode. Kita moe hoseda makimi karak halo. Tambah dalam sucesso la usi ema seluk, dalam sucesso husi itarasik. Sewahira ita koko, atu hambrik, atu lau, atu esforço, ita se hetang buat dia. Mas que nia processo se naru, mas be fiar katak ita se hetang. Hanesang hawa tetetang, katak ema ne be ki idade liwita det. Belo sucesso, no sama idade hanesang ita la belo sucesso. Ocha decidi hodi taunaran lalapan doming tambah tuirnia doming la osa tu oferece date ba ema nebe maka ita domi mai be domi mos ita bele oferece ba ema seluk li husi hahang nebe maka ita prepara nune ema mos se domi ita. Husi ne serviço makas nola hatene koleng iha lorong hat fulan março tinang ne ocha hetang ona fating ida nebe confortável ba cliente sira no halo ona lançamento ba fating ne. Iha lançamento ne ocha hetang visita especial husi líder carismático Kairala Xanana Gusmão no jovem inspirador ba fuinsai sira Nívio Magalhães. Dadong ni ocha telefona serviço ba ema hamutu krua nulu ho de ajuda nia nebe maioria jovem nebe makela besikonia.